هون چی قاسه هاتون سر و نکابون تو نبکرا تصفیه بکرا دوی حقیقته هون قبول بکن رادیو دنگیگن دنگی توی هاواتیا جناب دانوچان رادیو دنگیگن باشکودارین هیجا ایرویه که طباقی 2024 پنجشنبه لبروکسل ساعت نه لحامه دیده همین اوچین سرسی به پیشکش بکندم دم آزادی ریبر آپویه فکری ریبر آپو فکر مروواهی گشتیه و جبوی مروواهی بگشتیه گرگ دکه مروواهی لریبر آپو خودی درکوه آزادی فیزیکی یا ریبر آپو ارککی اخلاقیه یا مروواهی بگشتیه آزادی فیزیکی یا ریبر آپو تمام کردن آزادی مروواهی بگشتیه لهرما اومریا یا مردینه دنابرا گیله و اسکرین ارتشا ترکا داگیر کرده شرکه گران چه بود دولتا ترکا داگیر کرده مردینه هرما اومریا لگوندن خراب رشک طلاته جبل گراف و چاله جبو پازه روژان وکه هرما اولکاریا تیبه تات برا گهاندن پیشتی را گهاندن قدقه هزین ارتشا ترکا داگیر کرده بجایا گونده طلاته یا نافچه مردینه سیبینه اپراسیونو داگیر کریه دابو دست بکرن جسدم اپراسیونو داگیر کریه دنابر ارتشا ترکا داگیر کرد و گرلای آزادی کردستان ده که شرکه گران چه بو چاپکانین هرمی راگهان و گوده انجام شهر ده گرلای که شهید بویه و گرلای جی دیل کتیه دست دجمن اندام کمیته ناوندیا PKK هلین ümit گود دوی برخودان آل باکور درکه و آستا سرهلدانه Helin Ümit Tevli Medya Haber TV bu çalake netici dagir keru işkence İmraliye'te NPK'nin Slavker Ugut li İmrali rejimeke cudaheye u li ser tavaya civakarte meşandın. Helin Ümit Dağuyaniya xalat giren Nobel'e u neteveniyek bu netici işkence İmrali bibir xist Ugut dibe tu keslen beri şerili Kurdistan'e peyden nemine. Jibergu devlet Atırka faşist duhaze Kurdan ji Kurdbune dur bike. Dibe rastiya devlet Atırk vere femkirin. Helin Ümit Gut gerila ledici dagir keri u tecide berxodane ke diruki dimeşine le ev tere naked ve civak begirseyi rabın ser piyan serhildane bikin. Ve verizanin ku irade şestu ne halet giren nöbele encama tekuşna gele kurde u femkirna fikren rebertiye. Ve raya giştiya cihane ve helvesta halet giren nöbele bibine u fem bike. Ve vicdana razayı şiar bibe. Helin Ümit Balkşan ser politikaya set salya imha inkar u jenozi de ugut bağırmanca tünekina gele kurt erişen mezin u de çarçıve süce müruvaniye de tenekirin. Gele kurt gele heri binde siyen cihaneye be nasname u be statüye nabe kuraya gişçiya cihaneye lehemberi ve şeri tünekirine peyden bimine. En banklı müruvaniye demokratik hemu beş u derduren cihane diken dive tu kez lehemberi şerili Kurdistan'e peyden nemine dive ti kez lehemberi erişen jenozi de yeniser gele kurtu pergala jenosta İmraliye peyden nemine ve pergala kırkırna İmraliye juhole berakirin ev giringe u ve vekirna deriye çareseri açtı u demokrasi. Çalakya runuştune kubu da xwaza azadiya fiziki Reber Apo ji 25 çiler 2021 û vir ve her roja çarşeme li ber avaya netewêniyek bû ya li bajarê Swîsreyê li Cenevê li darxistin devam dike. Çalekvanan ragihandin wê têkoşîna xwe ya ji bo azadiyê bidomînin li dijî xeta xiyanetkar a PDK jî berxwedana gerî la silav kirin.
شهید دلگش عدنان بجیان و تکوشینا خواه نتنه جبو آمدیه جبو توای کردستان بو سمبولک روزنامه‌وان گلچیا باران به کردنویسه که باسا تکوشینا گریلا دلگش عدنان دیگه و دبیجه دما عشق آزادی دل ده پشکوی ناپرسه تو کردی عربی یا جی ترکی ناپرسه تو مسلمانی خریستیانی ازیدی یا جی کیجان اولی جوان عرب دلگیش یک جوان کودلیوی ده عشق و اوین آزادی ده بو ناوی حمزه محمد ساقر بو و ده سال 2000 ده لدیرا زوره جدایک بویه به هست و نرخ مروانی مزن بو پشتی ایریشن چتین دایش دید که بناو اسلام مروان ده کجنه اف کریارا هوانه قبول نکر و کتناوا لگرینان پشتی ناسکرن و فهمکرنا فکر مدرنیته دموکراتیک یاری براپو و که مرووکی جوه خاکه و جبو پاراسنا زاروک جنو کالان 2020 دا تیوی ناوا رفین قصده بو ناوی دلگش عدنان بجارت لدیجی چتین دایشه شر کر پشتی تکبرنا چتین دایشه دلگش عدنان دا سال 2022 ده بر خدا چاین کردستانه به سکنه که فداکاری تیولی گلک کار و چالاکیان بو موراخوال دیروکا آزادی خس گریلا دلگش لهرما شهید دلیل یا روژاوای زاپه دینیا هری پیش دلی دیجی هزین داگر کرد تکوشین کرد در بین گران دجمن خست دلگش عدنان لهرما روژاوای زاپه دیری شکل دجمن ده بده هوری انخوره تیولی کاروان نمرین کردستانه بو شهید چکدار کوبانه لشهبای هاته و شارتن شینین کانتونا افرین و شهبای شروانه هره شهید چکدار کوبانه لگورستان شهید سوزدار امانوس یا لباجارو که فافین سپارتناقه پشت ریزگرتنا لگورستان اندام سازی اولیا کانتونا افرین و شهبای محمود جمو آخفتنکر و سوزات تولهلدان شهیدان و شوپاندنا ریاوان جبو پیکارنا سرکفتین و تکبرنا دجمن دوباره کرد تداویا مراسم ده وسخین هر دو شهیدان هات خواندن و رادست مالبات دیوان هات کردن شهید چکدار کوبانه به دلیل و دروشمه سپارتناقه مجلس شورا یا رابیات آل-آبید آباکور و رشرات سوریه درباره داگیرکاری و خیانت پدک آل باشور کردستان ده داخویانی اکدا داخویانی و های دیروکا اسلامی ده پر جاران کس و هیزین نخیر درکتنه ده 3 سال آمده هزا هری خراب و خطرنک داعش و هوالبندن وینه هوالبندن داعش ین هری لپیجی دولت آترک و شف رژیما و اردوانه دولت آترک آخا سوریه داگیر کریه و نهاج دخوازه آخا عراق داگیر بکه ایریشن دولت آترک و هوالبندن وین عراقی و هرما کردستان پیکتین جبو پیش رو جامعه همویان خطریه که مزنه لو مال هم بری و ظلما دولت آترک جیگرتنا درفن گله کرده فرمانه که اولیه اموک اولدارن آل اربیت نابه کل همبری و خطریا دولت آترک بیدنگ بمینن بانک نتوهی باورمند او گلن عراق و سوریه دیکن که هلوسته که خورد نشان بدن روزنامه‌وان آرام هادی دبیجه دیوگل باشور عراقی به هفرلی دیجی داگیرکاری راوستن روزنامه‌وان آرام هادی درباره ایریش و داگیرکاری دولت آترک سر باشور کردستان جی آژانسان فراخوی گوت دولت آترک به سالانه ایریشی باشور کردستان دیگه افجی مدرسی اکمزین چی دیگه دماد سال 1991 ده به پیشنیاران فرانسا بریتانیا و آمریکا اسمان هرما باشور لبر بالا فرشرین عراقی هاته گرتن جبو کردان بو دسکفتی اکمزین هرما کردستان جبو خودی سروری لنهاج عالی دولت آترک و تداگیر کردن روزنامه‌وان آرام هادی دازانه کنه حال هرما کردستان آماده کاریان هل بجارتین هنه و گود هنک هیز دخوازن به بهانه ایریش و داگیرکاری دولت آترک هل بجارتن ورن پاش خستن ایریش دولت آترک و جارجی ج ایریش بره دجواردرن راوستاندنا ایریش انجی ارکه دستلاتاری عراقیه جبر کو ev یک به پکرنا سروری عراقیه و عراق به هر مره پرسکره که چاره سر بکه روزنامه‌وان آرام هادی هری داوود بیجه و خلک هرما کردستان او توای گلن عراقی لدیج ایریشان خودی هلوست بن کنه که بانکر هر قاده برنگ کنه توی بخملینن کمیسیون زمان چاندو پرورده یا کنه که بداخویانه که ایریشی نجات پرستین دولت آتر که سر نرخنگل کرد شهر مزار کر او گود کشتن قرکرن و طالان دولت آتر که فاشیست نبسن نهاج دخوازه دیلان و دعوت کردان
bikin armanç. Ji bo vê gelek ciwanên Kurd girtin û avêtin zindanan nivîs sembol û nîşaneyên bi Kurdî yên ji aliyê şaredariyên Bakurê Kurdistanê ve li ser rê û kolanan hatine nivîsandin ji radikin. Berê jî nivîsên Kurdî yên li ser kêlên can goriyan hatine nivîsandin rakiribûn û posterê Ahmedê Xanê şikandibûn. Keneke Diyarkir ku ev kiryanê faşîzan nayên qabûl kirin divê gelê Kurd li dijî van kiryaran pêdeng nemîne. Devleta Tirka faşîst dixwaze destkeftiyên têkoşîna gelê Kurd tune bike her ne tewa bi çand huner wêje dîrok û zimanê xwe li ser piyan dimîne. Komkujî herî giran bişaftin û asîmlekirin e. Ji bo şikandin û lawazkirina nijadperestiyê di serê de saziyên Kurd, rewşenbîr û siyasetmedar divê gelê Kurd û Kurdistanî bi tevayî li dijî van kiryaran helwesteke tund nîşan bidin. Ji heşt ciwanên li Geverê hatine bin çavkirin agahî nayê girtin duh li saatên şevê de tevayê riyên sereke û yên navberê taxên Cumhuriyet Kışla Orman û Kanî Haydar ên Geverê bi wasêtên zirxî û yên polîsê sivîl hatine girtin. Komên polîsan ên jî sê kesan pêk dihatin bi navbera 10 metreyan devriya avêtin û nasnameya welatiyan kontrol kirin. Heşt ciwanên li kolaneke taxa Kışlayê diman piştî lêpersîna nasnameyê hatin bin çavkirin. Piştî agahiya bin çavkirinê malbat û parêzer serî yekîniyên emniyetê yên navçeyê dan. Hat zanin ku ji malbatan re û hatiye gotin. Zarokên we li vir nînin heta niha tu welatiyê ji hêla yekîniyên me ve hatine bin çavkirin û anîn vê derê tune ne. Malbatên ku agahî ji zarokên xwe negirtin bifikarin. Li İzmir û İstanbulê heşt kes hatin bin çavkirin. Hevserokê Ege Tuayî derê İzmirê Nilay Gülseren jî di nav de 6 kes li İzmirê hatin bin çavkirin. Li İstanbulê jî 2 kes hatin bin çavkirin. Li İzmirê polîsan duh berê êvarê avêtin ser gelek malan polîsan piştî lêgerina li malan hevserokê Ege Tuayî der Nilay Gülseren dayika aştiye Hanim Sever Süreya Gümüş Dilaver Keklik Halime Bedur û Ramazan Yavuz girtin bin çavan de. Polîsan kesin bin çavkirî biri müdüriyeta polîsaniya İzmirê li İstanbulê jî mesajine sosyalîst SKM li dijî kuştina jinan û li dijî qanuna komkujiya ajalan li ser pira Suudlu Çeşme ya Kadıköy'e pankartek daliqandin. Piştî daliqandina pankartê polîsan berdevka SKM ya İstanbulê Leyla Can û endama SKM Dilara Su Kalpak girtin bin çavan û bir müdüriyeta polîsan ya Kadıköy'e iskeleyê. Li İstanbulê li ser rê pêşî peya hat nivîsandin. Hevberdeke Kongreya Demokratîk gelan HDK Cengiz Çiçek û Parlamenterê Partiya Wekevû û Demokrasiyê ya gelan Dem Partî Celal Fırat li dijî jêbirina nivîsên hilyariyê yên pêşî peya em bi Kurdî ku li Kurdistanê tê jêbirin li navçeya Eyüp Sultan'a İstanbulê li ser kolana Cengiz Topalê pêşî peya nivîsandin. Hevberdeke HDK Cengiz Çiçek got em bê tahmiliya li dijî zimanê Kurdiya li Elî û Mêrdînê li İstanbulê şermezar dikin. Ev sistema nijadperest ku dijminatiyê li Kurdan dike de heman devê de dijminatiyê li jiyanê zindiyan haywanan şînahî û xwezayê dike. Ji ber vê yekê divê nijadperestî û faşîzm têk biçe. Celal Fırat jî wiha got radibin û rûtinin dibêjin em birane. Eger em birabin vê demê divê ev nivîs tên jêbirin. Li dijî jêbirina nivîsên Kurdî divê hemû civak dengê xwe bilind bike. Hizbullah kuşuna Fuat Şükür ragihan çavkanên ragihandine Diyarkir ku cenazeyê fermandarê leşkerî Hizbullah Fuat Şükür değeri şeke havaya İsrail'e de hatı bu kuştun hat dîtin. İsrail'e roja sêşeme